Dame ni debatasi termurmur, ibas karina nasa perukuran. Imo menjamoti hati-hati dekat pikiran dene ibagasan Kristus Yesus. Amin. Salam, juah-juah membantah karina. Partua-partua kata di Tuhan tak sinaing bikin kentai bas minggu reminis kere tanggal 13 Maret 2022 ibuat mokan sada Musa 15 ipungkah mo kan ayat sadanai sohmi ayat 6 bagian mo kata di Tuhan tak padan debata deket si Abram enggak kesai idah si Abram mo Jehovah ninganna mendokkan bana ulang kon biar ale Abram kupaluah ngoko ibas maranai jana kubreken bamu upah belen tapi nina si Abram mo ale Jehovah si temuli odalot ibreket kono anak bangku naik kami pelir si Eliezer kalak Damaskusi mo mersidasakan hartaku jadi kade mo labana ibreken kono bangku upah belen ale Jehovah naik idong ko si Abram nola mo idok kon Jehovah tabasa oda mo hambamu isi gabe berhak ibas hartamu tapi kena anakmu sendiri ngo naik yang ke Jehovah mo si Abraham ni luar janah nina bangsa tare mo milagit i janah ojil be memilang bintang-bintang hi bagai buwe bintang imo pemparen percaya masih Abram taba Jehovah kemulih kenai ijalo Jehovah mu iya si pesenangkan Athena imo sakatna pertua-pertua kena dengan karinana sini kelemnan mermacam bagi ngo pendelen di jelma ibabo tanwen deba mendeleng ngo ya pemerna odalot si kedek-kedekna deba mendeleng ngo ya pertua-pertua pemernakan si kedek-kedekna kasa karena oda boy bagi Athena si kedek-kedek naib nang bagi ngo pertua-pertua ibagasan terpuk singgo kita jaga singgo kita dengkokkan mendeleng ngo si Abraham ibas gelupna ketika naing ibreken debata bana upah melet kade mo daidokon si Abraham taba debata kade mo labana ale Jehovah ibreken kono baku upah melet hukum oda molot si kedek-kedek kunina pendelen si Abrahamen barang pe si Abrahamen oda ngo tanpa alasan mula si ida pertua-pertua ibagasan Sana Musa 12 ayat 2 hidupkan bagian kebereket pe bangun pinempar terem kalahon jangan gabe bangsa pelgah mau kalai kupasu-pasu pe kono jangan kubai gerar mu termurmur asa gabe pasu-pasu ko pertua-pertua ibagasan ketika hidupkan debata jantina misi Abraham merumur mo iya 75 tahun. Jangan ketika si Abraham dan iset pertua-pertua mendele. Engkau mulai ragu ibagasan janji debata merumur mo iya 25 tahun. Berarti pertua-pertua engkau mau 10 tahun. Si Abraham memema janji debata. Jadi secara kejaman pertua-pertua pasti go tubuh pendelen. Yang gue mau 10 tahun udah deng lo dapat aku bagi si duduk pendebata tentu imo ibagasan pemikiran si Abraham ketika ini baru pertua-pertua dari segi umur pe pertua-pertua mendeleng si Abraham enggak mau 85 tahun umurnya ibagasan ketika iterpuen tentu pertua-pertua secara umur tidak dimungkinkan lagi untuk mendapatkan keturunan. Asa pertua-pertua yang menagabe pendelen si Abraham ketika ini. Kumerna ibas berukurna. Mula pembue harta dapat ia kum oda lo keturunan bana. Oda merlapah ni
odalon nagabe ahli waris di tengah-tengah perenggaluhenna. Asa partua-partua kemulih kenidi ibegede batango keluh kesah marangpe pendelen si Abraham ini. Tapi ibagasan pendelen si Abraham ini partua-partua rongo debata mengerana taba si Abraham. Asa ulang gabe mendele iya. Asa gabe tumber pengharapan si Abraham taba debata. Idokan ngundai bagasan ayat 5 ibas terpuer na yarahkan Jehovah mo si Abraham di luar jananina bangsa. Tare memilangit i jana oje lebih memilang bintang-bintang ini. Bagi gue bintang imo pamparanmu. Mulai kita idah ibagasan kade sini dokon debata taba si Abraham tentu naik membagahkan hukum debata oda lupa ibagasan janjina. Asa pertua-pertua kade munagabe respon si Abraham tersenget penguatan barang pe sunggul-sunggul tersenget janji di debata taba si Abraham. Idokan ngundai bagasan ayat 6 percaya si Abraham taba Jehovah kemulih kendai ijalo Jehovah mo iya si pesenangkan Athena. Pertua-pertua muluk kita idai bagasan kepercayaan si Abraham. Enggo mo situhuna odane doro iya berketurunan. Jangan enggo mo situhuna nekah iya mo mema-mema janji debata. Tetapi bagi debata mengeran, bagi debata mendokkan hendakna ibagasan tengah-tengah ngelu si Abraham. Tongo iya berkeposan di sini. Tukasi pertua-pertua karidana ini seolah-olah mustahil secara kejelmaan. Tetapi ibu pertua-pertua kelebihan si Abraham. Tukasi bagi sesuatu yang mustahil nang ibrekan debata tapi pos watena isi. Karena ibagasan prinsipna debatango bekas perciranggunanna. Asa pertua-pertua kada mau naik idokon debata merkitakan terpuk singgo kita dengko Nah perjolo pertua-pertua imo naik kita ingatkan kena siranggun mi hendak debatango kita. Tukasi pembuai pendelen ibagasan tengah-tengah ninggelupta. Tukasi pe pertua-pertua persoalan-persoalan yang kita hadapi bagasan gelupta menurut kita secara kejelmaan mustahil terselesaikan, mustahil iboi kita sidungkan ibagasan gelupta. Tetapi hukum debata dengan ta boy go masa karinana ini. Mula kita ida pertua-pertua bagai janji sini godok debata taba si Abraham ketika masa ngo bagai sini dok kena ini. Tikan sidahari ngo masa barang petubuh si kede-kede di tengah keluarga si Abraham. Ketika merumur 100 tahun mo si Abraham dekat si debagesna si Sarah merumur lebih kurang 90 tahun. Kita bayangkan pertua-pertua. Bakune dekahna kala ide memema-mema janji sini enggo idok kondebata menahikan si Abraham. Tetapi karena merkeposun mi hendak debatamu si Abraham, tongo ipema-pema ini tu kasih pe sesuatu yang mustahil bagi dirinya. Nah pedoakan pertua kenal kita mernengit ibagasan mase ate di Tuhan di tengah-tengah ninggelukta. Oda pernah debata gabe lupa mendahikan umatna. Tapi dai idah mokarina nasa kelsuh silot ibagasan kedirinta ibabo tanohe. Asa pertua kenalo mo ibagasan penarihenta Tuhan imo datang mengurupi aku. Mulung ngolong prinsip sebagai ini pertua kadeno lape si masa i tengah ninggelukta kadeno lape si naik si harapan kenta ibagasan tengah ninggelukta. Dak lalat ngo sampang ate kita mendalani ari-ari ninggelukta. Nah petulukan pertua sinangidokon kata ni Tuhan tak ulang murah-murah su kita mendele. Ulang murah-murah su kita putus asa. Jangan kena tuhu-tuhu kita pertua sobar memema-mema karina harapan-harapan sehingga kita sodipkan ibagasan tengah ninggelukta.
asa makin teruji kepercayaan ta meradapkan debata. Sikali naik dokter kami pertua-pertua dan cirang mau kita hendak debata di tengah-tengah di gelupta. Amin mersodi mau kita. Lihat saat mo Tuhan ibagasan katam singgo pudengkoh kami dan mengajari kami Tuhan asa datong kami ciranggun ibagasan hendak tuh si pata Bapa sini sorga boy ngapendelen si kubulus kami babo tanoen. Tapi Bapa sini sorga ibas karinai datong mo idah ko karinanay Tuhan jana asa tuhu-tuhu mo kami datong merkeprosen tabakon datong sobar ibagasan karina memema-mema masih atemu dahin kami buhay ngo Tuhan angan-angan cita-cita dekat harapan-harapan nami ibaboton tapi karinanay Tuhan datong pupupos kami tabakon epe Bapa sini sorga datong mersodi mo kami madahikan karina sedih kuriam asa ko datong menurupi medengani karina ko datong masuk pergeluhna si mersakit na bare merkini jua Tuhan si dibagasan pendelen asa ko datong ki pergego bagi ngo Bapa sini sorga boy ngo dosa pelusin nami ampuni mo kami ulang mambati maseh keleng atemu medahikan kami karinana amen.